Laiphun Ni Chin National Day chu kumfatin February tha nikul a tua asizongzal asina in rian tuan nakram I a mi na cha a chun chu ni he a nai biak mi rian tuan lo ni a kan tua zong hi a tha ngai kau phil thau lo tu in kan pe zul ding asi Laiphun Ni a chua ke nak arwang bik na chu thong khazakwa hai riat kum February tha nikul a pu vom tu mong shoi nak in Chin National Education Uplift Society bu rakdir ase thong khazakwa som likum February tha nikul a pu vom tu mong shoi nak thiam in kampalet khwa a to mi kampalet dabar a mizapi ni mirang ai o tu makwai division mangkipa MC Keriken le falam I a mi Chin Hills District Zipeng Mr. Naylor Kamplet Frontier Area Administrative Office Subdivisional Officer Wanthok Mr. J Phungyu Nakha du ulau nak lang ter in minong thong thum ni au khwan no ase thong khazakwa som likum riat kum February tha nikul a falam khwa a minong thong nga na ni ram ok boy ok nak kan du lo za ok phong kan du tia me thak in democracy za ok phong du nak kha fe tar ase chuliao a minong thong nga chung in minong hlai sari long ni za ok phong kha an rak du lo hibantuk in February tha nikul ni thengte a lai tlang le lai mi bawruak in thilpi pa achan lang mang cha a thong khat zakwa som li kum riat kum luat nak kan mu thok in Chin Affairs Minister arak tuan mi wanchi pu vom tu mong shoi nak in Chin Affairs Council Chin Special Division IO tu MP ta thin na meeting ni thong khat zakwa som nga kum a Chin National Day chu February nikul a tua ding in bia an rakcha ama sabik Laiphun Ni zong chu thong khat zakwa som nga kum khat kum a min dat khwa a lunglai tak in an rak tua I chuliao Prime Minister unu le wanchi dang pol mi phun me pol wanchi na zong an rakai ve chu cha a ni hin lai mi zong ni hi kan sun sak mi kan mi phun ni chu zungzal kan tua langmang ding asikau hi lai mi phun ni zong hi khoshum biak nak he a pe tlai lo mi ase chu asi cha a February tha nikul Laiphun Ni Chin National Day hi phil ngin lo in kan nak hun kan phak nak hun ma chiao in lai nun phung na hi kil veng chiao na use angai tu nan di lak chung a lunglop nak tampi kan ngai